ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯌꯥꯏꯔꯤꯄꯣꯛ ꯌꯥꯝꯕꯦꯝꯗ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ ꯀꯥꯞꯄꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯣꯛ-ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯈ꯭ꯔꯦ, ꯌꯨꯝ 10 ꯊꯨꯒꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ, ꯁꯅꯥ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯨꯠ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ 12 ꯁꯨꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯍꯤꯡꯁꯥꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ अमसुंग लाक्लिबा मिखल असिदा बीजेपी ना सुक्सोई सोइदना एब्सोल्यूट मेजॉरिटी फंगदुना सरकार सेमगनी अमुक हन्ना शांति अमदी चौखटपा पुरकलगनी हाइबगे चपचाबा थाजबा लई हाइना सीएम बिरेन्ना फोंदोखरे। पोनी टीवी की नुमिदांगी पाउ मिनेंग ताबिरिब सिंबो विद्यासना तरामना पोउचरी होजिक पाउ संदोकना पिजरी। इम्फाल ईस्ट की मनुंग चनबा अंड्रो एसी की एनपीपी की मरेब लौरेंबम संजोय मसायावना खुदलाई पाइबा खुदपु अमना ngarang अहिंग नोंगयाइदा यारिपोक यामबेमदा लैबा श्याम कुमार की वर्कर सिंगी मथक्ता अटैक चथदुना युम 10 रोम थुगाइख्रे, गाड़ी 12 अकाई अतोय नंहनख्रे, नुपी यावना मियोय कया फु चैख्रे। नुपी अंगांग सिंग तुमलिंगैदा चंगलक्तुना नोंगमैना कापसिलख्रे, सना लुपा कया पुविख्रे हाइरि। नोंगमैना पानबदगी असोक-अपन नंगलबा मियोय कया हॉस्पिटलाइज तौख्रे। थौदोक असि ngarang अहिंग नोंगयाइदा मिरेप ओइरिबा लौरेंबम संजोय मसामक यावना नोंगमै पाइदुना लाक्लगा यारिपोक यामबेमदा श्याम कुमार की वर्कर सिंगदा अतमनना चथखिबा अटैक नि हाइरि। थौदोक असिगी मतंगदा यामबेमगे मियामना पेंदबा वाफम कया थमलकपगा लोइनना अटैकर सिंग असिगी मथक्ता चपचाबा एक्शन लैंगाकना लौखटकदबनी हाइना डिमांड तौख्रे। यारिपोक तुदिहलदा लौरेंबम संजोयगे मियोय कयाना थौनाउजम श्याम कुमार के वर्कर सिंगे गाड़ी 5 ngarang नुमिदांग पुंग 12 रोम तारकबा अदवाइदा थुगाइखे। मदुगी मतुंगदा यारिपोक यामबेमदा लौरेंबम संजोय मसामकना लुचिंगदुना लाकपा मियोय कयाना युम-युमदा चंगदुना नोंमै कापसिनखे, गाड़ी कया थुगाइखे, इमुंगी पोचै कया थुगाइखे हाइरि। थौदोक अदुदा सोकलबी अहल अमना पाउमी सिंगदा हाइ ngarang नुमिदांग लौरेंबम संजोय मसामक यावना मियोय कया थोमजिलक्तुना नोंमै कापतुना अटैक तौरखे। महाकी मचानुपा नाउरीना पांदुना सोखे अमदी संजोयना नोंमैना कापके फाउबा तौरपदगे खुरुमदुना हाइजखे हाइना फोंदोखे। बीजेपी यूथ अंड्रो एसी की प्रेसिडेंट एस बिमोलना हाइखे यारिपोक तुलिहलगी मितै ताबा जगा अमदा मैरा पाइबी सिंगा उनरगा थोकलकपदा तुलिहल कोंजिल हाइरिबा जगा सिदा संजोयगी वर्कर सिंगना गाड़ी थुगाइबा होरखे। मफम अदुदा पुन्ना गाड़ी 5 थुगाइखे। मदुगी मतुंगदा संजोयना महाकी मयुमदा हनख्रगा यारिपोकता लैबा बिमोलगी युमदा नोंमै मसिंग खंगदना कापसिलखी अमदे श्याम कुमार की वर्कर ओइबा यामबेमगी इमुंगसिंगदा चंगचंगदुना नोंमै कापसिनबा यावना का हेनबा थबक कया चथखिबनी हाइना बिमोलना फोंदोखे। Masih tak kau boleh coba. Kemarin kita nak cuba sih mana. Kami ni pergi merah pagi kun jejak laga pergi round tu kami nak pergi program mau pergi sinjai hari program itu mungkin naik sekarang pergi tulian ni kau mau kai hari kita ikut saja चलेगा मेरा पाई भी फमी नरगा थोलक मतमदा कोई तुलेन की कोंजिन हाइबा जगह सिदा कोई संजोय की वर्कर सिंग मोई मैम कोई मोई जो के बेच चप सिंग दु लैरम कांदा आई गाड़ी सिदा खामगा मोई उतुबा तु पारा चलेगा आई गाड़ी सी आई तो फॉर्च्यूनर अगुबा सिंगनिंग की मिक्शन थुगाई बिरे मनिंग की बेग लाइट थुगाई बिरे अदुगा कोई मारुति कंपनी की गाड़ी में थुगाई बिरे सुप अमर थुगाई बिरे थारमगा गाड़ी में थुगाई मतमदा आइना आइगी कोई को नेबंग की ड्राइवर फोन तौर सुमाना आई गाड़ी से तुलेन थुगाई बिगरे अदुना नोइंता काय काय लेके लावाई मतमदा जिकी आइगी कोई थोई मचाजन चिंगा मोइनी क आई लौग लापनि गाड़ी तोंगा लापसिदा संजोई कांगू संजोई मसामक यावरगा मागी स्कोट सिना कोई स्कॉर्पियो जिदा काप्सन बदा
ꯊꯣꯏꯕꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯈ꯭ꯋꯥꯡꯗ ꯑꯃꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯏꯒꯟꯗ ꯑꯃ ꯄꯥꯜꯂꯒ ꯑꯔꯨꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯀꯠꯅꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤ ꯄꯨꯡ 12ꯃꯨꯛ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯁꯜꯂꯛꯏ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯑꯗꯒꯤ इमुंगसीदा फूब चाइबा नावरीना कापा अंगांग नुपी सोपा गाड़ी नोंगै थुगाइबा कोलिक थुगाइबा उकुनुंगु थुगाइबा तौबसे आई तौहनिंगदे सिगुम पोसे अमुगना थोकदब पामी अमुगना सु तौदब पामी कैरोले काई नुसिनाना हिंगमिनाबा अफपता खनारगा लैबना पामी सिगुम थौगोकसे अमुगना थोकिरकदब आई सेंगना हारबदा सि पामी जेते मोइना तौरमिबा मवंगसिदि यामना मवंग तादबा थोंग नि मोइ तौरमिजे अदुना अखोई साइड लांग हौरपदगी कीजना इसा थगतना इसाद बीपीसु लै वांगे अदुना ना गुली चार लैरी साइड लांगेना काइनोने लांगे बो इमुंग साइड गा चना ना अखोई साइड लैरा कैंडिडेट मसा यावरगा इमुंग नुमै कापसनबा पोचै थुगाइबा तुपी अंगांग लेंगमदा तौबिगन मोना मुंगी सना लुपा पैसा नुसा यावना पुगिबा थबक यावना पुग्रे मुंगीदगी सुगुम थबक यामोना तौदरा मरी लेनबा करिना येंगजनबि मी लेरम ता बोजे Andro Assembly constituency da NPP ki mere oiriba Sri Laurembam Sanjoy masamak yauna madi mahaki khutpu amona hana minister oramba Andro Assembly constituency ki Sri Pangnauzam Shyam Kumar gi workers singi gari kaya amang ata thondre maduda sanatuna airport yambem gi mafam singda Shyam Kumar bu sogat pasing magi workers singi mayum da ahing nongyai da mirep oiriba Sanjoy masamak yauna nongmai round kaya kaptuna Shyam Kumar gi workers singi mayum ni sangduna imung gi pose kaya thugai ba maduda sanatuna akhoi gi angang da tumiba ka manung da pong sangla thugai yang khai na tauba doina imung manung dagi sana lupa kaya mangkhre haibagi complaint kaya ungoraki bot ngasi hoyeng katamak ngai ra matam asida asigum bathon inda bathong kaya le palitna to kosi yang laibak thibani iram asiga mari leina audam zariba basanta thoksom yari po tulihal Marak asida Manipur Police ki DGP P Dongel na ngasi yaripok yambemda masa laktuna fibam yengsinki DGP na thokiba thokdok asigi matangda asumna hai is that Nakogi candidate to be Kanishu Sopiyade or he should not be under any danger. CCA instructions, ECI instructions, as a policeman, Magi Tabaks, Magi defense the su sometimes yam because Queen Lemin was a personal angle to Hector Changi. Candidate did lie. ECI की रूल दे पुंग तरा मतुंग दे तोबा याद बने अदु साइड दे ये दे पुंग तरा मतुंग दे थोक इंसिडेंट मयाम सिदी चुम दे बने तो so कोई public नसु or workers सिंग नसु we must know सिदी we must understand कोई democracy और सु मी पुन नमक की अफबदु हंगे दो बनी ना रूल कोई न सेम बदी लोई ना मी की दमक सेम बनी ना सी इल्लदी रूल की मतन चतलदी याम फगनी violence less organized see opportunities to appeal to the political parties and the workers, faithful workers that kum tarah matung logi thok bi ganu thok ko adimi si suspicion si hector layer aduga migi egi worker mun nagadra or egi voters mun gadra it is natural to think adu oi banina ECI na su adu khangrega rules same banina because as a faithful citizen apaba citizen oina comply to the organization Ngarang nungdang Andro Kendra thokiba thokdok adugi matangda Andro Kendragi miyamna yaningdaba phongdoktuna rally chatkre nongmaina vote khomba yaroi nupi angangda fu chaiba yaningde hingsagi thokdok yaningde haina masing yamlaba miyamna slogan kaya sulaukhe Lagliba Taranithoi Suba Manipur Assembly Mikhal Asiga Mari Lainana Ngarang Andro Kendrada
थोखिबा थौदोक अदुबु मणिपुर की चीफ मिनिस्टर नोंथोम्बम बिरेना लाइबक थीबा थौदोकनी हाइख्रे पुलिस अमा ओइरबदी यूनिफॉर्म की मगुन गाकना पुमनमकपु अमता ओइना येंगदबनी हाइना महाकना फोंदोखे ngasi 4 Khetrigao Assembly Constituency BJP gi Mirep Nahakpam Indrajit ki yumda pangthokba firal chingkhatpagi thoram yawba lakiba Chief Minister da Paumi Singna hangba wahangi paukumda mahakna makhata na hai escort loba matamda isa gi leikai gi mioi sing oina lobagi information lei thokliba thodok asi masagi ngakta khanba kharana lanai oiba thabak tawrakpadagi thokhibani lakliba mikhal asiga mari leinana hingsagi thodok thokhanba aranba thabakni BJP gi site gi adugumba thodok ta makhata na tawdanaba akanba warning piba lei haina CM na makhata na haike MPP gi candidate tuna magi garpon gapane nang sector no mai document baru dari department depan scores gitu adu situation do provide to maka head nimu da bana na bangkap ni bra kap da bra hai bedo quick investigation kan na to adu mata da em lo ina check karo gare escort bi bus da escort se da lekai da kai gi suppose ai gi da na ai na hap bi sin Hamugumba. Adugumba khara ki information lay. Hekta lanai win wakam no. Police says the once uniform check agadi common noina yengadam ni haini ba. Universal ni ba eki to be akan. Ching amadi tamda chawkhatpagi ahongba lakliba asina miyamna laingak asibo nungsibiba hengalak lebani. Haukiba chahi manga asida chawkhatpa amadi santigi lengak miyam nasu ubikhre wafam asi ngasi 4 Khetrigao Assembly Constituency gi BJP Mirep Nahakpam Indrajit ki Thambal Khong Sabal Lekai Dalaiba Yumda Pangthokpa Firal Chingkhatpagi Thoramda Chief Minister N Birena Phondorakhe Mahakna Makhata na hai lakliba mikhal asida BJP na suksoi soidana absolute majority fangduna sarkar semgani amuk hanna santi amadi chawkhatpa puraklagani haibagi chapchaba thajabalai haina makhata na haike Dami boleh terima yang si bisnes tu, nama sama-sama betul concentrate on tremendously cepat pergi changes lah itu, sini berdamai yang implement di bawah darpa, sukum factor ni actually berjasa na musibah yang kelai jadi, baik suai gitu sih, baik dengan bigai di berjasa sebenarnya kelai politics tak. Raja aga leader ka lakto diya aduna honorable prime minister Narendra Modi ji ki sabke saath like we nisuma zeda ikmena photo deals photo delays miyam ki domain aki single leader single domain kind of jewelry set masigi khana ma dune utilize aduna masigi types da Thaurammaduga mari lainana BJP gi Mirep Nahakpam Indrajit nahai haukiba chahi manga asida kendra asida mahakna tawjage khanjaba asa mayam ama laiki adubu covid ki achoba chaithengna maram oiraga chahi ahum tamak phangkhe sotharuraba kendra asi ngasidi fibam aduki matik fagatle lakliba mikhal asida kendra asibu matik thokba kendra ohinanaba miyam gi daita adu sinabi uhaina Fongdokladuna mahakna mikhal asida NPP ga lamba panabada mahakna vote listing mangagi mathakta henduna mikhal asi mai pakani haike penabik akuda ina kajaba sa sei mangagi daita du sei mukai program sin ko bomba sothar be me amji hana sotharam baram do se implement 60% mo bagi ina kaji ji trama to subani tara subada imatik lambi thongsi
तुरेन की टाइप तले रंबो तो याम बच्चे हम गमजले वालों रिबा में हमसी लेकिन लाकत रिबा टाइम तो सुबह विधानसभा की सिदा माई पागा कांदा मतिक मगुल थोपा केंद्र में होने में जमता याम दा इना से रिफ्लेक्स बदल में सिदा लापीरी बकुदी मगना यो दे सहयोग पिने बिरगा याम के दायित्व पिने बिरगा दा तो ऑनरेबल सिमिस्टर की लिसिंग मखादा कोई दी वायम गांजदबा अबुना तापाइबदो अदु सुगो सोजना पंतोनबा नकी लाकदबा विधानसभा की माई मिखल का हेड लोइबगा अथुबदा आई केंद्र से टॉप केंद्र में होने बदमक्ता आई होननबसी मयामदगी आशीर्वाद मणिपुर दंगासी मियोई हुमफुनिथोई नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइख्रे लाइना असिना मरम ओइदुना मियोई मरी मखाताना लेखिदे पॉजिटिविटी रेट असी चादा मरी दशमिक अनि ओइखे मियोई निफुनिथोई कोविड की फगलक्तुना डिस्चार्ज सौखे हौजेक स्टेट असिगी कोविड-19 केस मसिंग असी लाख अमा लिसिंग कुंट्रा तरुक चहुमगा मरफु मरी यौरे लोइनना लेखिदबना लिसिंग अनिगा मौद्रा तरुक सूरे हाइना कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम ना हाइरे पाउगी मरक थना तेनबा ब्रेकमा करिगुम्बा दोम युमदा लैबा अनाबसिंगी हिदाक कापा ड्रेसिंग तौबा ब्लड सैंपल लौबा राइस ट्यूब हापा कैथेटराइजेशन हापा एनेमा तौबिनबा एक्सपीरियंस लैरबा नर्स अमदी डॉक्टर थीबदा अवाबा थेंगनबिरबदी वाबिरगनु मेडलेन होम नर्सिंग केयर सर्विस मणिपुरना पुंग कुनमरी चुकना अदोमगी युमदा लाक्तुना हिदाक कापा इंजेक्शन पीबा ड्रेसिंग तौबा फीडिंग ट्यूब हापा कैथेटर हापा अमदी मखल कयागी अनाबसिंग एक्सपीरियंस लैरबा डॉक्टर अमदी नर्सिंग लाक्तुना मतेंग पांगजरी अकुपा मरोलगी दमाग मेडिलेन की हेल्पलाइन नंबर 9205987988 अमुकसु 9205987988 ता कॉल तौदुना तानबियु नत्रगा गूगल प्ले स्टोर की मेडिलेन ऐप डाउनलोड तौदुना बुकिंग तौबी ब्रेक की मतुंगदा मखाताबा पाउ पिजरी इमना अलोंग अमदी स्टेट BJYM प्रेसिडेंट बारिश शर्मा यावना पांगथोखरे ngasi thauram aduga mari leinana Nagaland State BJP President Minister Sri Tenjem Imna Alongna Hai Dingo constituency asigi sitting MLA oibata natana Kendra Asibu Chaukhatpagi lamda pukhatuna khumang chausilna chingsiliba naha oiba miyamgi mihut amani Kanglup Maselgi marakta Santi amadi nungsi nabagi mari sagananaba honabada achoba thodang lauriba misak amani हाइना फोंदोरकपगा लोइनना लमदम असिदा लैरिबा गोरखा कम्युनिटी ना लाक्लिबा मिखल असिदा बीजेपी दा बोर्ड पिबिदुना गोरखा कम्युनिटी बो गांगनाबा डिग्निटी अमदी जस्टिस पिगनी हाइना फोंदोरकले एरा पंचायत को व्यवस्था हुन्थ्यो तो बारेमा आज म घोषणा त गरि हाल्दिन तर यति भन्न चाहन्छु जसले पनि हामीहरुको अधिकार खोसेको छ तो हामी मान्दैनौ तो पाइँदैन खोसेको जति पनि अधिकारहरु छ हामी अवश्य फिर्ता लिएर आउँदैछौँ यो वचन पनि तपाईलाई म दिन चाहन्छु लाक्लिबा तरानीथोई सुबा मणिपुर असेंबली मिखलदा वांगखेम केंद्रदा NPP की मिरेप ओइरिबा खारिबम जीवनबु मिंगचत थिहननबा होनबदा युमफम यावदबा अरानबा वारोल यावबा चेजाई चाइथोकपदा चेनबा मियोई सिंह मरी लेनबा सिंगना अथुबदा फाबिदुना आइनगी ओइबा मतिक चाबा चैराक पियो हाइना ngasi चरांगपाता इमा इबेन मयामना वकत मिफम फमदुना खोंजंग चंगसिनख्रे वकत मिफम अदुदा सरुक याकिबा खारिबम प्रमोदीना हाइखे वांगखेम केंद्र मियामगी दमक्ता कथोकलबा पुंसीदा अरानबा थबक अमतसु तौखिद्रिबा महाकी मपुरोइबा खारिबम जीवनबु ड्रग्स ललोनबा समाजबु मंगहनबा मियोइनी महागना मिखल थेंगनरिबा असि बॉयकॉट तौगदबनी हाइना ngasi चरांगपात अमदी वांगखेम केंद्रगी मफम खरदा चेजाई चाइरंबा थवोंगबु केंद्र असि मियामना याबा ngamloi जीवनना मिखल असि थेंगननबा हेक थौरांगलकपदगे ngasi फावबदा मखल कयागी थ्रेट लाखरे वर्कर सिंह बो किहलकपा कैंडिडेट मसा फावबदा मिरेप ओइदनबा हैरकपा अतोप कैंडिडेट अमगे मियोई सिंहना नोंगमै नमदुना किहलकपा अदुगा हौखिबा था असिगी तरातरेता राजनीति की खुदोंचाबा लौननबा लौतुनबा मानबा मवोंग कैंडिडेट की अपोकपना चलाइजबा स्टोन क्रशर दा ड्रग्स
lay haizinduna pulisna stone crusher sanghanba laikre mioi ani faki adubu fakiba numit adumaktada pulisna makhoidagi fagaliba polamsing adu drugs oiramdre haiduna khudakta thadokhribani asuk yamna khongoinaraba fawda pendraduna ngasisu chejai kaya chaiduna candidate amagi ijat soknanaba honariba asi thigatpiu haina pendaba wafamsing fongdorakli amaromda ngasi charangpata pangthokpa paugi mefam amada mirep ke jibanna haike thodokasi rajniti ki oiba yamna mochaba thawong amani chejai asi chaiduna mahaki ijat soknanaba honariba sing amadi charangpatagi thoklakliba candidate anigi marakta lana uhnanaba honariba sing asibo thigatpinanaba mari leinaba singi pukning chingsinjare loinana hiram asigi matangda SP ECI na chingbadasu wakatuna mara laiba sing athubada fagatuna asigumba luzadaba thawong asi makhata na tawdanaba honaragani haike magi mayumdagi phaba sunataba asengbo posu oiramba sunataba number 4 ase kribam jibangi mayumdagi phabani mahak che wangken kendra da khunda bayaroi haba masak maming pandaba se jai ama mahaki poster dagi lokthoko photo hapsan biraga wangken kendra phangtra da jairamba thingna jare se jai adu kari marangi chai dibano kribam jiban hari bamisa asgi wangken praja gi damakta ma phunsi ka thok jaraba misak amani mahakna karibumba phataba thaba amata tawde habe se lekai asina sakini mahak damakta asum bolang nalang dit khradang ore basu thidopiu haidina miyam degi mateng lojaba loina nai koina dharna asi phanjabani Bishnupur district ki Kumbi Kendrada INC ki mirep oiriba Dr. KH Romesh ki ngarsi firal chingkhat kre loinana mikhal gi meeting amasu pangthokre ngasi gi mifam aduda hanigi chief minister o ibobi MLA K Ranjit CPI state secretary L Sotin Kumar amadi Bishnupur block loinana Kumbi block ke luchingba singna meeting aduda sarugya khe meeting aduda MPCC gi president su oiriba MLA and Lokenna Kumbi Praja Singna Kendra asi mirep Dr. KH Romesh pu mikhal asida mai pakhanbiu Kumbi gi lairiba miyamna Kumbi asi Manipur gi Kendra humfu manungda anoba afaba Kendra ama ohenanaba Congress ki khubag yekpa markada vote pinabiu haike meeting aduda mirep oiriba Dr. KH Romesh na Kumbi Kendra si lairaba na masing yamna taba lamdamni aduna mikhalgi matam lakpada hanna khanduna laikraba mioi singda vote amuk piba taragadi hena amamba khunai ama oina lehoragani aduna anoba afaba mi yenglaga vote pc haiki Pernaamian lo kocak cacela hai kita bernate. Sumber dari kami di sini parde. Sila ai lagi baik ingkol. Ai cuma sagai lagi tu. Ai kau pun lo khomja di neraka dah. Sumber tadi Februari kita di pun di parde. Ayu di pun dari tadi dah. Nungkel di pun dari bahu tu khabar nak buat election dah. Sumber tadi kubi yang mangkang. Nang betul. Madu nak kubi bersama Manipur dah. Kau ada kena tak foto sulai apa. Semua kubi se Manipur di Kaya na magdagi, kaya na kaya kumamangkin taba, kaya na oy na mabuhay na bada, ay kumbigi prada singna, ay ginaw Romesh ki kubagi pangharkada, prada di kot pibiyo sida ina kasida, laksa da prada miyam da ina, palang lagi na laksa di bato. Lakadawriba Taranithoi Suba Manipur Legislative Assembly election da Pamdaba Thodok Singh Thoktanaba Cheksin Tharang Laukhatpagi Saruk Ama Oina Bishnupur District Excise Enforcement Team Amade District Police na District Asigi Tunganba Assembly Constituency Taruk Tagi Fagalakpa Chaurakna Lupa Lak Mangaronggi Value Oigadaba Yu Makhal Kaya Bishnupur Excise Station da Ngasi Haidoktuna Manghankre Bishnupur Excise Station OC Moirangthem Nipamacha Bishnupur District Level Nodal Officer Oinam Surzit Amadi Enforcement Team Ge Miyoi Singsu Sarogyakhe District Level Nodal Officer Bishnupur Oinam Surjit na haike lakadawriba election asida pamdaba thodok sing thoktanaba miyamna mayai kaba chinjak yuyonba sungba tawbiganu mayai kaba chinjak ki mayokta changsilliba drive asi makhata nasu changsin khigani haike
लाकदोरेबा असेंबली इलेक्शन 2022 मरी लेना पामदब थौदोक्सिंग थोक्तनबा बिष्णुपुर एक्साइज एनफोर्समेंट टीमना फागलकपा डिस्ट्रिक्ट सिदगी मयक काब निसासिंग अमदी बिष्णुपुर पुलिसना छेनरकपा यामब बियारसिंग ngasi कमिश्नर ऑफ एक्साइज की अयाब यावरगा डिस्पोज तौजबनी अदुगा हाइरिबा ड्राइव से मखा ताना सथगिगन असिगा लोइना लोइना मखा ताना सिगुम्बा पामदब थौदोक्सिंग थोक्तनबा मयक काब निसासिंग असि जोनबा सुंगबना चिंबा तौबिदनबा मयामदा आर्पिन तौजरी ngasi hauduna iroisemba laiba iroisemba youth development club na national amity foundation manipur ga khutsamnaduna ministry of ayush government of india ge mideng makhada malem gi oiba laina laichat covid-19 asidagi ngakthok na bagi pandamda arsenic album 30 tablet immune booster lemna miyamda yenthokre hairi IZR South की मीडियम मखादा संसक बटालियन ना उखरुल डिस्ट्रिक्ट के संसक विलेज दा ngasi लंबी की एक्सीडेंट अमदा सोकलबा मियोय अहुम हिदाक लंगथक तौदुना मतेंग पांखरे मियोय अहुम असी संसकता ट्रक अमा तोंगदुना चटपदा एक्सीडेंट थोक्तुना अरुबा फिवमदा असोकपन नंखिबनी हाइना असम राइफल्स ना हाइरे तुंगदा मियोय सिंह अदु मखा ताना लायिंग चथनबा इम्फाल गे जेनिम्स हॉस्पिटल दा पुखटखे Taranithoi Suba Manipur Legislative Assembly Election Lisingani Kunithoiga Mari Lainana ngasi BJP gi Mirep na Mairapam Buddha Chandra Singh gi Nongmagi Oiba Political Conference ama pangthokre Thauramadu Tripura gi Chief Minister Biplab Kumar Dev BJP Manipur Pradesh ki Vice President Chidananda Singh BJP Manipur Pradesh ki General Secretary K Sarat Kumar Singh Jiribam 40 AC gi Ex Minister A Biren Singh Hilghat ग्राम पंचायत की प्रधान एल समरेंद्र सिंह लतिंखाल ग्राम पंचायत की हानगी प्रधान रोंघांग मार जागुरादोर ग्राम पंचायत की प्रधान साधना दास अमदी अतई मियोय कयासु सरुग्याखे त्रिपुरा की चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव ना हाई बीजेपी की वखलोंदी जिरिबाम 40 एसी की ओइना एन बोधचंद्रबु भोट कहनबा हाइबसी मियामगी अपाम्बनी मिखल असिदा एन बुधचंद्र गिदमक थंबाल येकप मार्कादा भोट पिबियो लोइनना जिरिबामदगी कागदौरिबा मिरेप असिना मणिपुर गे डिस्ट्रिक्ट खुदिंगदगी मार्जिन हेलहंदुना मिनिस्टर अमा ओइननबा मियाम पुमनमकना होनमिनसी हाइखे एन बुधचंद्रना हाई बोरोबेक्रादा ऑफिस अमता लैट्रिबा असि येंगलगा एसडीओ ऑफिस अमा मियाम गिदमक थमलगनी लगातार सत्ता किंतु मणिपुर के बदनाम कर लिखेছিল आज एन बीरेन सिंह नाम द्वारा যখন सरकार 5 বছর চলছে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে आज मणिपुर के मेरिकमेर জন্য তিনি জানুর জন্য তিনি आज মণিপুরে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে आज এখানে না আসছি তো আপনারা এই রোড চাইছেন এতদিন কংগ্রেস সরকার ছিল এই রোড হয়নি এন বীরেন সিং এই রোড স্যাংশন করে দিয়েছেন 14 কোটি টাকা দিয়ে দিয়েছেন এই প্রথম রোড তৈরি হবে কতদিন পর আপনাদের জন্য ngasi ayuk pung 13 khara henba duaida borobekra sub division ge jakurador police station manakta FST flying squad team 123 statistical surveillance team amade executive magistrate and dhyan chan singh ge team na lambi da lakpa bolero ama khamluba matamda khamlamdana chingnaba mawongda gari adu thauraga chatkibadage tanaduna khamlaga gari adu thi humbage thabak chathabada sel oina lupa lakh manga lising maudraga nipan JDU ge flag humfu nipan amadi lising mariga chatruk banner fangkhre hairi हाइरिबा पोलम सिंह असी जिरिबाम केंद्र की JDU की मिरेप ओइरिबा एक्स MLA असवुद्दीन गा मरी लैनै हाइरे फागलबा पोलम सिंह अदु ट्रेजरी डिपार्टमेंट दा खुचिनखरे हाइना टीम असिगी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एन ध्यानचंद ना फोंदोखे
हौखिबा फेब्रुआरी की तांग 13 सोशल मीडिया दा थागतलखिबा इनाट लाइनिंगा सागोलनरिबा फिसेटपु सेमदोक्तुना अनौबा मवोंग अमदा पुथोकलगा मसक ताकलकपा असि लाइबक थीबनी लमदम असिगी येलहोमीगी फिसेट असि तौनिंगबा तौबा याबा अदुगा मसक लेप्तबा फिसेट अमगुम उहनबदु इनाट योखतलुप इकेएलना यामना हक्चिना लवी हाइना फोंदोरकले ngasi Sega Road Takhelambam Laikai da Laiba Inat Yokhat Loop ki office ta pangthokpa paugi mifam amada EKL gi Vice President Mutum Surjaka Nahai Miyam gi awangba thak ki Mahai Loisang University kayada Manipur gi Yelhongai gi lining chatnabi amadi fiset laiteng kaya nainaduna awangba thakta ngasi fauba masak taktuna lakle Yelhongmi aikhoi gi fiset fu maring marangba masak ama ohenduna Saktak fam khangdaba masak ama uhalakpa asina masak lepa ngamdaba fiset amagum malemda uhalakhiba designer Karan Thokcham model Sandra Nandaibam makeup Pritam Moirangthem amadi photographer Wangkem Robin makhoi mari ngasi fauba inat yokhat lupka wakhal taminanaba kayarak pauthang pikhrabasu paukhum pirakpa laitri haike mahang namakha tana hai lamdam asida lairiba loop NGO CSO singna Makoigi Tabak Thoram Singda Mateng Pangbiganu Amadi Saruk Yabiganu Loinana Makoina Numit Mangani Manungda EKL ga Wari Sanaba Honagadabani Matung Tarakpa Ngakpi Batoroy How Kibatang Taramari Numit Asida Media gi platform Mogoiba Facebook account Tagi Lamdamasigi Chanabi Amadi Lining Mari Linaba Masaknare Baptizet Panek Mapana Babu Semtok Sadokpa Amadi Natai Chadaba Monda Setuna Sizina Bagi Photo Makating Nazaraki Hariba Photo Asi Kapada Amadi Akagi Physiology Setuna Photo number da Ayaba Pibikiba Namdamasigi Masaknairaba Designer Thokchom Karan Hariba Mioi Siga Loinariba Wangkem Robin Cameraman Amadi Pritam Moirangthem Makeup Sadar Nandaibam Physiology Sepa Setchiba Mioi Mari Asi Ekoi Ina Yokaluki Megedagi Wakan Taminaduna Wari Sananabgi the Magda Ai Bachirol Taduna Khan Kiblakre Krisi Vigyan Kendra Thaubalda Department of Agriculture na Paikhatpa Oil Palm Nursery Amadi Adaptive Trial ge Phil ngasi Central Agricultural University Imphal ge Vice Chancellor Dr. Anupam Mishra Director of Agriculture Manipur and Gozendra Singh MCS Ministry of Agriculture and Cooperation ge Deputy Commissioner Bipul KR Strastaba Director of Research Central Agricultural University Dr. S. Basanta Dean College of Agriculture Imphal Dr. Sarangthem Indira Deputy Director of Research Dr. Robindro Amadi Consultant Oil Palm MS Khaidem gi apunba team amana KVK Thawal gi staff singa loinana koina chatuna yengsinkre Yengsin Khongchat aduna KVK Thawalna Nongpok Sekmaida Paikhatliba Hangam Thariba Filsu Yengsin baga loinana Lomi Singasu unaduna wari sakre hairi Aroy beda maroy bapau amukhana Yaripok Yambemda election ga mari lainana thokhiba irangda nongmaina kapada mioi kaya asokapan nangkhre yumtara thugaikre sanalupa lut tawkhre Lagliba Taranithoi Suba Manipur Assembly Mikal Asiga Mari Lainana Andro Kendra Thokiba Hinsagi Thaudoki Matangda Manipur gi Chief Minister Nongthombam Birena Nungaitaba Fongdokre Amasung Lagliba Mikal Asida BJP na suksoi soidana absolute majority fangduna sarkar semgani amuk hanna santi amadi chaukhatpa puraklagani haibagi chapchaba thazabalai haina CM N Birena Fongdokre
Boni TV ki numidangi pau mining tabirba singbo kainanaba yathang nizari